Abang, abang bisa naik tangga nggak bang? Neng mau minta tolong dong bang. Bisa dong. Emang mau ngapain, Neng? Naik-naik tangga, Neng. Itu bang, Neng pingin nangkap kupu-kupu bang. Abang minta tolong ya bang ya, naik tangga bang ya. Boleh kan bang? Mau kan bang? Oke, siap. Awas, Neng. Abang mau naik dulu nih. Awas ya. Aduh, Neng. Tinggi banget nih, Neng. Abang takut nih, Neng. Awas nih, Neng. Abang mau jatuh nih, Neng. Ah. Kok jatuh sih bang? Abang nggak apa-apa bang? Nggak apa-apa, Neng. Aduh, tapi sakit sih, Neng. Aduh.